Prevencija, rano otkrivanje i započinjanje lečenja karcinoma dojke najznačajniji je preduslov za uspešnu borbu protiv ove opake bolesti, ističu u Šabačkoj opštoj bolnici dr. Laza K. Lazarević. Karcinom dojke je jedan od najčešćih malignih tumora koji se javlja u našoj populaciji. Kod žena se nalazi na prvom mestu po učestalosti, a takođe je veoma značajan i kao uzrok smrti. Smatra se, odnosno statistike kažu, da se kod žena uzrasta od 40 do 50 godina karcinom dojke nalazi na trećem mestu kao uzrok smrti, odmah iza cerebrovaskularnih bolesti i ishemijske bolesti srca. U Srbiji broj obolelih od karcinoma dojke prema poslednjim podacima iz 2020. godine iznosi oko 4.000, od toga 1.800 umrlih u toku godinu dana. Statistike nisu baš pozitivne, pa zbog toga veliki značaj treba da se obrati na prevenciju, odnosno sprovođenje takozvanih preventivnih pregleda za rano otkrivanje dojke. Ti preventivni pregledi podrazumevaju pre svega samo preglede koje svaka žena treba da radi jednom mesečno, zatim preventivne preglede dojke koji se rade kod izabranog lekara ili kod izabranog ginekologa jednom u godinu dana ili u 2 godine, i takođe sprovođenje takozvane screening mamografije. Mamografija je pregled na aparatu koji se zove mamogram i koji predstavlja jednu neinvazivnu metodu pregleda, a veoma mnogo znači i predstavlja zlatni standard za rano otkrivanje karcinoma dojke. Screening mamografija počeće da se sprovodi od 7. novembra u Šabačkoj opštoj bolnici. Žene će dobijati pozive na kućnu adresu, a pregledom će biti obuhvaćena ciljna grupa od 50 do 69 godina. Ja bih ovom prilikom apelovala na celokupno stanovništvo, pre svega na žene koje dobiju poziv, da se odazovu na pregled, jer je pregled kratak, bezbolan, a mnogo znači za rano otkrivanje i rano lečenje eventualne bolesti. U Srbiji se screening mamografija sprovodi već 10 godina jednom godišnje. U Šabačkoj opštoj bolnici nije se prekidalo sa pregledima ni u toku pandemije koronavirusa. U januaru, februaru 2021. godine, zahvaljujući pokretnom mamografu u dvorištu opšte bolnice, pregledano je 1500 žena, a kod njih 3 otkrivanje rani karcinom dojke.